postoje naučno-stručni časopisi kao što su Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske, Neoma, istorijski časopis Sineza, koji svoje sjedište imaju u Banjoj Luci, istočnom Sarajevu. Stoga je važno napomenuti da glasnik koji se nalazi pred vama jeste prvi naučno-stručni časopis za humanističku i društvenu nauku na prostoru Posavine. Časopis koji se nalazi pred vama obiluje brojnim sadržajem, kako naučne tematike, tako i društvenim temama. Izdanje glasnika Naša misao pomogla je opština Šamac u izdanju izdavačke kuće Kula Šamac pod rukovodstvom Marka i Ružice Kurešević. Redakciju časopisa čine mladi istoričari Maja Vidović i Dimitrije Živanović, o kojima ću svakako reći par rečenica. Maja Vidović rođena je 1994. godine, živi u Šamcu, osnovnu i srednju školu, smjer gimnazije završila je u rodnom gradu. Studije istorije upisala je u Banja Luci, diplomirala je 2018. godine. Trenutno pohađa master studije na Filozofskom fakultetu u Banja Luci. Period nacionalna istorija novog vijeka kod docent doktora Borivoja Miloševića. Polje interesovanja predstavlja kulturno nasljeđe, društvena istorija, ideologija i diplomatski odnosi. Predsjednik je kluba istoričara Posavina, sekretar u omladinskoj organizaciji Šamac, član je ženskog fudbalskog kluba Borac iz Šamca, književnog kluba Mladost iz Modriče, stvaralačko-edukativnog tima Modrića, udruženje istoričara Konstantin Veliki iz Niša i Pokreta za odbranu Kosova i Metohije. Stažirala je u Narodnoj skupštini Republike Srpske u periodu od maja do oktobra 2017. godine. U časopisu za društvenu i humanističku misao Neoma broj 8 na temu Budućnost slobode objavila je rad Svetosavski zavjet srpskog naroda pod turskom vlašću. Jedan je od učesnika konferencije omladinskog rada Republike Srpske. 2020. godine učestvovala je sa Nedeljko Vidić i Zoranom Praštalo na 8. naučnom stručnom skupu sa temom Uloga i položaj srpske žene kroz vijekove u srpskim oblastima. Urednik i voditelj emisije Dato sam ja, učesnik je mnogobrojnih manifestacija i aktivan je član društva. Dimitrije Živanović, rođen je 1924. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju pohađaju u Modriči. Maturski i diplomski rad odbranjuje sa temom iz istorije Starog Istoka. Diplomirao je 2019. godine na studijskom programu Istorije Filozofskog fakulteta u Banja Luci sa prosječnom ocjenom 9,22. Dobitnik je plakete Filozofskog fakulteta za studenta generacije na programu Istorije za 2018-2019. godinu. Apsolvent je na drugom ciklusu studije Istorije na programu za opštu savremenu istoriju. Bavi se izučavanjem procesa, događaja, ličnosti i fenomena karakterističnih za istoriju 20. vijeka. Posebno se interesuje za judeo-arapske odnose i položaj Jevreja u evropskim zemljama u prošlom vijeku. Tokom školske 2019-2020. godine predavao je istoriju u osnovnoj školi u Modriči. Objavio je tri naučne rasprave, i to rusko-jevrejski odnosi u prvoj polovini 20. vijeka, zatim Organizaciju Ujedinjenih nacija i misija Omer Paše Latasa u južnoslovenskim krajevima. Obavlja funkciju potpredsjednika kluba istoričara, piše filmske, dramske, scenarije i poeziju. Učesnik je nekoliko promocija, književnih salona i predavanja. Sada bih riječ prepustila našim urednicima, pa evo prvo pitanje bih uputila Maji. Da li možete da nas upoznate sa radom kluba istoričara Posavina, kako je došlo do ideje da se osnuje sam klub i kakve su bile aktivnosti iz nekog prethodnog perioda? Prije svega želim da se zahvalim svim prisutnim što su došli da podrže naš rad. Zatim želim da se zahvalim i opštini Šamac još jednom što je pružila veliku podršku, kako finansijsku, ali tako i moralnu za izdanje našeg glasnika Naša misao, koja je otprilike svaki put uz nas, što god da organizujemo, opština Šamac se odazove i s ovom prilikom se srdačno zahvaljujem. Predstavnici su tu, pa evo, hvala vam još jednom. Što se tiče kluba istoričara Posavina, naravno da mogu da kažem kako je došlo do osnivanja. Zapravo, inicijativa je potjekla još dok smo bili studenti, da osnujemo nešto što će biti prepoznatljivo na prostoru Posavine i iz
toga smo odlučili da osnujemo klub. Klub neformalno je postojao već 2018. Godine i mi smo već tada učestvovali kao ogranak Srpskog kulturnog društva Prosvjeta iz Obudovca sve do naše registracije koja se dogodila 2019. Godine kada smo zvanično registrovani u Doboju, odnosno u sud. Iza nas su brojne aktivnosti, mi pokušavamo na neki način da promovišemo kulturu i obrazovanje na našem prostoru, odnosno prije svega na prostoru Posavine, jer smatramo da su prostori Posavine nekako zapostavljeni i smatramo da smo mi generacije koje treba da povedu računa o tome da se čuje i za nas. Klub iz Stočara Posavina je ugostio i brojne profesore, doktore, između ostalog profesoricu Slavojku Beštić-Bronza sa Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, također i profesora Borivoja Miloševića koji dolazi sa Filozofskog fakulteta iz Banja Luke. Naši gosti su bili i profesori iz Beograda, između ostalog poznati vizantolog dr. profesor Radivoj Radić, kao i istaknuti stočar Dejan Ristić. Pored promocija i predavanja mi pokušavamo na neki način i sami da organizujemo neka dešavanja, pa smo odlučili da napravimo i jednu debatu koja je bila na temu ja želim biti koliko je moguće to realizovati. Time smo zapravo željeli da postaknemo mlade ljude da ne gube nadu, da mogu zapravo i u manjim lokalnim zajednicama da se istaknu ako oni to zaista žele. Tada smo razgovarali zapravo o tim mogućnostima koji mladi ljudi imaju u tim manjim lokalnim zajednicama. Što se tiče ostalih aktivnosti, naravno da ih je bilo još mnogo. Između ostalog, za vrijeme te epidemije koja je vladala i još uvijek zapravo vlada, mi smo pokrenuli svoj kanal gdje imamo emisiju koja vodim ja, emisija, ne samo ja, u narednom periodu vodit će i moj kolega Dimitrije Živanović, gdje zapravo pokušavamo na neki način da promovišemo ljude koji su itekako doprinijeli razvoju Posavine, ne samo Posavine, ne samo lokalne zajednice, odnosno Šanca, Modriće i drugih teritorija, nego i u globalu, jer smo imali goste koji dolazi iz Srbije, odnosno između ostalog bio je ponovo istaknuti stočar Dejan Ristić, ali i dr. profesor Miloš Ivanović koji se također bavi srednjim vijekom i koji je govorio o jednom serijalu koji ste vjerovatno vi i gledali na vašim televizijama. To je serijal Junaci srednjeg vijeka. I nama je bila izuzetna čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da u tim emisijama koje su amaterskog karaktera da se odazovu tako važne ličnosti. Također smo, pošto naš klub ima i taj neki humanitarni karakter, uspjeli smo da uz podršku i zajedničkoj saradnji sa poznatim fudbalerom Mirzom Hasanovićem pokrenemo jedan humanitarni broj za pomoć male djevojčice Sare Maksimović. Veliki broj ljudi se odazvao toj akciji i mi smo veoma zadovoljni što je uspješno sve prošlo. Što se tiče ciljeva, o ciljevima također možete pročitati u našem glasniku, da sada ne dužim, ali evo ukratko ću reći da nam je prvobitni cilj da širimo prosvjetu, odnosno da radimo na tome da što veći broj mladih ljudi uključimo u brojna dešavanja i da promovišemo nauku i kulturu. Evo, pošto smo svi danas tu zbog vašeg prvog glasnika, kako ste došli do ideje da se izda glasnik Naša misao? Pa što se tiče ideje, kolega Živanović i ja smo na neki način pokušavali da malo istražimo, da vidimo da li na našem prostoru postoji neki časopis koji ima taj
nema i da zapravo mi nemamo mogućnost, pošto naša struka zahtjeva da pišemo radove, da istražujemo i da te radove objavljujemo. Pošto smo vidjeli da na našem prostoru to ne postoji, odlučili smo sami da ga pokrenemo, odnosno odlučili smo da pokušamo da pokrenemo taj časopis i evo, na kraju smo uspjeli da ga realizujemo, što je za mene jedna izuzetna čast bila da sarađujem sa kolegom i da se suočim sa svim tim poteškoćama koje se dešavaju prilikom pokretanja nečeg novog. Jer ovo je za nas bilo jedno novo iskustvo, mi nismo imali prije toga nikakvog dodira sa izdavačkom djelatnošću. I jednostavno došli smo na tu ideju. Naravno u početku je sve to bilo izgledalo jednostavno, ali kada se čovjek uhvati u koštac, onda uvijek naleti na neke probleme, ali mi smo zadovoljni na kraju kako je sve to ispalo. Što se tiče samog naziva Naša misao, odlučili smo se prosto zato što svaka osoba, svaka individua ima neku svoju misao i treba da je iskaže. Pošto je ovo vaš prvi broj i prvi susret sa ovakvom vrstom angažmana, Dimitrije, da li nam nešto više možete reći kako je tekao sam rad na prvom broju Glasnika? Pitanje. Prije svega želim da pozdravim sve prisutne ovdje, da vam zaželim srećnu i uspješnu 2021. godinu i da se zahvalim prije svega ljudima iz Centra za kulturu Šamac, ovdje smo već 2-3 godine, ja ispred kluba istoričara postavljam, dolazim i učestvujem na raznim manifestacijama. Što se tiče samog časopisa, mi smo kao jedna mlada grupa došli ovdje veoma neiskusni po tom pitanju, dakle neiskusni u pisanju časopisa, odnosno u stvaranju jedne ovakve publikacije. U tom svemu pomogli su nam i naši profesori, dobili smo neke određene savjete, ali i mi između sebi tog iskustva koje smo stekli na fakultetu, čitajući razne zbornike, razne te publikacije, monografije, mi smo odlučili da pokrenemo ovakav jedan časopis. Evo Maja prije toga pomenula što se tiče samog naziva Naša misao, ono se može i prisjetiti, ovaj časopis treba se zove Naša Posavina u početku, pa smo odlučili da to promijenimo u Naša misao, da se ne baziramo samo na istoriju Posavine, budući da se ja bavim opštom istorijom, ona nacionalnom, pa smo tako to nekako ismopili. Sam časopis je pokrenut u junu 2020. godine, odnosno da smo raspisali taj konkurs. Ono što je bilo potrebno je da se prođu te određene recenzije, da bi se ti određeni neki radovi i objavili. Naša misao, ona nosi naziv Glasnik kluba istoričara Posavina, a Glasnik je sam po sebi naučni časopis, odnosno časopis koji sadrži preko 50% naučnog sadržaja. Pored toga imamo i neke druge eseje, neke druge tekstove koji se ne bave isključivo naukom. Pored ovih naučnih časopisa mi imamo naučne monografije, monografije se uglavnom bavi jednom temom, onda imamo određene zbornike, a zbornici se bave ili jednom temom, ili to su objavljuju se radovi sa nekim određenim skupom. Tako da, što se tiče samog angažmana na ovom časopisu, tu pored koleginice Maje Vidović i mene, tu su bili još i Miroslav Babić, kolega isto sa našeg fakulteta, i Nedeljka Ilić, student, odnosno absolvent na studijskom programu istorije. Ono što je vrlina, ili što je, može se reći, i mana naše misli, naša misla nema određenu temu koja se vodi u cijelom tom zborniku, odnosno časopisu, nego imamo sadržaj i u svakom trenutku vi možete da otvorite sadržaj i da čitate ono što vas zanima. Uopšte taj časopis ni nama kao istoričarima ne treba u cijelini u jednom nekom trenutku, nego bavimo se određenom temom, na primjer rusko-jevrejski odnosi, neko će uzeti pročitati, ne treba čitati cijelu knjigu. Pomoću sadržaja imate, tu možete se upoznati i sa esejima koji smo pisali, a imamo i tu monografiju, odnosno, ne monografiju, nego imamo prisjećanje na pokojnog profesora Radka Mihajlovića. To je bilo. U principu rekao sam već o sadržaju samom i formi časopisa. Pa mogu da li ima još nešto da se doda što je bilo interesantno? Može, u ovim svim nekim temama koje smo radili, ti eseji su možda najzanimljiviji ulicnjake koja se ne bavi istorijom, odnosno koja ne proučava istoriju. Eseji su nam biti zbog toga što oni mogu da razvijaju samu sposobnost izdržavanja, uopštavanja kod autora, ali i sami čitaoci, oni mogu da pročitaju, da spoznaju neke nove okolnosti iz nekih određenih tema.
pismo su ovdje bavili, dakle, esejima koji govore razglednice, dakle, iz svjetskih metropola. I dobili smo zaista 3 ili 4 pisma, dakle, koja su prošla ovu recenziju, dakle, ta pisma su napisana sa raznih meridijana, što bi se reklo, dakle, imamo iz Portugala, imamo iz Japana, imamo Sloveniju, dakle, i mislim 2 rada iz Moskve.